Rekomendado ng Department of Health o DOH impamagdeklara ng National Public Health Emergency katukining mitata sa kaso ng HIV king bansa ay ni-report ng Patricia Mamamo. Panukala ng Department of Health o DOH ing pamagdeklara ng National Public Health Emergency kay batmitas king 500% ing kaso ng HIV king bansa maniba January hanggang March 2025. Agpang DOH Secretary Teodoro Herbosa, tuklo king 57 lareng bayong kumpirmadong kaso ng HIV balang aldo kabang pinalo king 148,831 ing kabilugan na aktibong kaso king Pilipinas. Mas maragulya kanong problema iti kumpara king monkeypox. Makaalarma kano'y pamagtas ng kaso ng HIV kareng kaya nakang edad 15 hanggang 25 anyos kabilang na ing 12 anyos iba't king Palawan. Migaga na kay Secretary Herbosa na malyaring lumampas king 400,000 ing kaso nung ayagapan iti. Maanyaw siyang DOH king publiko na magpa-HIV test, gumamit proteksyon, kalupanan ng kondom, at mipailalam king anti-retroviral therapy nung kailangan. Ako po, Patricia Mamangon para king News Force, Pampanga. Balitang tutuking balen, susuyo.